batantang katakan bujur bana sabab ia si mereka pasu-pasu man bantang melintas mulia kekalangan Tuhan ibas dunia ajari oh Tuhan kami kerana anakku naksikan kerana perbahanan dunia. Mari harus kita tutup ibadah Bapa kami sikunul bas kerajaan surga bujur iseng kami ko dari Tuhan jangan kepada endo kami baswarindu si badina li ibas mujua begepe nggo kami itarongkam ke rumah pertutun renda aludum kejujuhan endapik patut ikatakan kami bujur bandu jenari bas hari minggu du si badina pe Tuhan ate kami guna ngarukan kata ando Tuhan lagi si petenang puso kami gelah tuhu banci kari ia lokan kami kata ando sinisahkan kemahandu pendeta kami gelah lubai Tuhan banci malam mati kami ibas kami ngermakkan gerung kami membantu saja Tuhan ortoto kami karena kerina teman kami siatena berkat ke rumah pertoton dera kami sinar kenca gelah lubai duras kami ngalokan kata ando bujur Tuhan ibas Yesus Kristus Tuhan kami rekami ortoto kukam amin. Seninaras turang minggu enda minggu si pemana ibas tahun 2025 enda entah pe minggu kenca tahun baru enda ngingatkan kita karena kuga Tuhan go nemani kegeluhenta ibas tahun si enggo lepas enggo melala dalam Tuhan nampati kita guna pula ibas perweben ras kinisran ibas nalani tahun enda patuh man Tuhan dalanna segelah tangkas man banta karena penemani Tuhan ibas kita mentasi kegeluhan sidem alu perbeben ras kinisran mari bangkat kita kubas kebak tinenda si cidahkan kepatuhenta man Tuhan alu ulu kegeluhan ras pengarapenta rendai kita ibas kitab nendenta 360 bagian si pemana si petelugan. Tuhan di batantang katakan bujur bana sabab ia si mereka pasu-pasu man bantang melintas mulia kekalangan Tuhan ibas dunia ajari oh Tuhan kami kerana anakku naksikan kerana perbahanan dunia keluh kami meriadu kerana si kerajaan dunia sabab kalak Cina babandu datkan pasu-pasundu melintras mulia kekalangan Tuhan ibas dunia indah ajari oh Tuhan kami kerana
naksikan kerina perbahanan du. Ingat kami pada Tuhan, bas kegeluhan kami, kasih mereka kegeluhan, petetap ukur kami. Pelintras mulia kegelangan Tuhan, ibas dunia indah. Ajari oh Tuhan kami kerina anakku, naksikan kerina perbahanan du. Kebak tinta ibenakan ibas gelar di bata Bapa, anakna Yesus Kristus ras kesah si badiah. Perkuah ate ras damai ibas di bata Bapa, ibas anakna Tuhan Yesus Kristus nari, ras ibas kerembakan kesah si badiah, ras kita kerina gelah. Amin. Kam kap simbelin, kam kap terberita, kam kap si mulia, kam kap si mahulina, dengan kam kap si mada kuasa. Kerina langit resdoni, kam si madasa, kam kap raja, pemerintah ibabau kerinana. Repalaskan sada Kronika 20 siwah ayat 10 sada. Repalaskan kata di bateda sepujia aluras kita rendai, ibas kitab mendenta 354 sada seh telu. Termulia mahulikam dengan erkuasa, kam si mana krina sinasa, sinasa kelengate Tuhan, bagi emas sila boluntu. Kebayakan ibas nari rehan, pemerintah alu kuasa, ras kegendu Tuhan di batang. Nasal kalangan di Tuhan, bagi sila boluntur, rejin tu dolat du Tuhan, ngarang-ngarang kegeluhan.
Pujiin man Tuhan arkiteken perbahanan na simbelin. Andiko belinna perkara-perkara si bahan Tuhan. Krina kalak si meriah iakapna rasa merincuh ngantu sisa. Rina sila kokon mulia dengan terpuji. Kini bujerna tetap rasa lalap. Lai pediat Tuhan kita lupa perbahanan nasi mejin. Ia si perkeleng dengan si pergua. Iberikan rezeki man kalak sir kemalangan man bana. Denganlah pernah perbahanan na. Engkau tidak kena kuasana man bangsana. Alu mereken tanah bangsa-bangsa man bana. Maka si puji Tuhan alu ras kita rendai bas kitab nedenta teluras 6 bagian si pemena si pedua kan ras si peempat kan. Mana kuasa pujilah, haleluya, haleluya. Matahari ersinar sarina terida merandal, rasa lalap puji Tuhan. Sora berkaslah teralang, haleluya, haleluya. Berkire embun mengganjang, embus angin siluman, rasa lalap puji Tuhan. Belin kepe kuasana, haleluya, haleluya. Mulia kapan gelarnya, tina harap tina pandang, rasa lalap puji Tuhan. Kinata kegeluhan manusia. Turang rasnina megati kebiaran ras perbeben ibas kegeluhan. Rebansa kita lupa nandangi perbahanan Tuhan si muhuli man banta. Lanai siakap berguna kita mentasi wari-wari sirah pagin. Latih ketuhu sebab si penalam gegehta. Janah tambah warina rah tambah naka kebiarne. Seh makalanai ngasup kita ngantusi penilo Tuhan ibas kegeluhenta. Maka mari bengket kita kubas paksa tenang. Guna ngukurkan kelepakenta ibas kita lang ngasup nehi penilo Tuhan. Guna rembak rahasia. Mari raduras kita terpaksa tenang, paksa tenang si benakan. Paksa tenang si ujungi. Tuhan, payo megatikal kami langasup nehi pendilondu,
guna rembak ras kam, alamilah kami. Mari siaku kentole kelepakan taman Tuhan, arah nedenta, kitab denden, siwah 25, bagin sepemena ras si peduakan. Oh Yesus Tuhanku, Kom terang dunia, terangi min ukurku, sampai aku atendu mon berdosa, apole men aku basusahku. Alamin dosaku, oh Tuhanku, mambur madarandu menggunangku maka ku gajah kekalangan sedekah geluku ibas dunia. Asaban Cina, mari raruras kita kena tedis. Berita pengalami dosa. Tuhan tetap bersura-sura kelini manusia. La kelatena kita talu ibahan karuna teta. Selaku pesuruh nibata, aku nahken katana ban banta. Nina, marilah dahiaku, okam silatih mabababan simberat. Maka ku berikan pengadingan indu. Tamakanlah pasanganku kukudukndu. Janah erlajarlah ibas aku nari. Sebab aku melias, janah meteruk ukurku. Alu bage idat dume kemalaman ate. Rapalaskan Matius 10 sada ayat 20 siwah. Malam ateta sebab Tuhan ngalami kelepakan ta. Janah hipenahangina pereben ras kini seranta. Maka mari si puji Tuhan. Alu ras kita rendai bas kitab ndendenta 423 bagin sepemena sepeduakan ras sepetelukan. Tuhan, kam si penenang tendingku, tendi sindu beter taban, tagunduku ada pendu, malam kelatiku Bapa, ban kelang hatiku, ku puji gelardu Bapa, mulia gelardu. Gundulah aku Tuhan, ibas pusuku kam ringan, petetap doaku Tuhan, la dosa terlalu mekubah. Kam ngalami aku Tuhan, kam si papa lempu suku, pusu si magati nogan, baru perbahan kelenggu, malam kelatiku Bapa, ban kelang hatindu.
pusuku kemringan, bertetap doaku Tuhan, ladu selalu mekubah. Kam ngalokan aku Tuhan, kam si pekena ukurku, ukur sini bakam Tuhan, halokan du ibas tandu, malam kelatiku Bapa, ban kelang atindu, ku puji gelar du Bapa, mulia gelar du, tekundulah aku Tuhan, ibas pusuku kemringan, bertetap doaku Tuhan, ladu selalu mekubah. Kundul kam krina. Semua pak sana kita ngogekin kata di batas pemena. Sini buat repalaskan Roma, Bindu Sada, benakan ayat 10 aloh, seh 25. Ogenta ibuat ibas Roma, Bindu Sada, benakan ayat 10 aloh, seh 25. Yogekan kami kata dibata secara tunggal i lebih dandari. Bagenda nina kata Tuhan. ICP lah benar i lebih dibata. Pernembah ate dibata i petangkas i surga nari. Ndabuku krina kejahatan manusia. Silangit nembah mandibata. Regiteken kejahatan na manusia cekak ketuhu-tuhune. Resalah manusia sebab kai si banci ye tekna kena dibata tangkas manbana. Dibata nge si petangkas manbana. Mulai kin doni enda ijadikan dibata tangkas kap biakna sila teridah. Maka kuasana ras kini batanna sila arah masap-masap. Senda banci gecapkan manusia arah kai si inggo ijadikan dibata maka lanalit perdalihanna kena kai si inggo ibahanna. Itandai manusia nge dibata. Tapi lah ipahagana dibata bagi dibata. Bagepe lah ia ngatakan bujur man dibata. Tapi perukuranna karena si sia-sia saja. Janah pusuh pratenna si batu-batu ne ikuasai si gelap. Ngaku ya pentar tapi mutu ngeiya. Itading kena kini luin dibata sila armasap-masap. Jenari isembahna patung-patung manusia, perik-perik, rubia-rubia, simpat nahena, bagepe rubia-rubia sinjolar, sibiakna, krina, armasap-masap. Reketeken se, ipelepas dibata ia nahkan surah-surana si melkat, dengan ngelakokan perbahanan si cemar nandangi kulana sapi-sapi ia. Itu kena kebenaran dibata alu gua. Labo dibata isembahna. Tapi si jadi kedibata inga ipuji dengan sembahna. Harus nakin si jadikan saenga ipuji seh rasa lalap. Amin. Terjang jenda kata dibata pengugenda si pemenang. Ketuahan kalak sebagian kata dibata dengan semakai kensai basgluhna setiap wari. Haleluya.
Turang dengan senina perpulungan sini kelengi Tuhan, sope si alokan kata di bata, mari si pindo gegeh man Tuhan arah pertotonta, ras kita hertoto. Bujur isakan kami man bandu o Tuhan di bata si mada geluh kami, sebab iatan kendu kami ngepari tahun 2024. Bengket kubas tahun simbaru 2025 endah. Lit ibas mujua-jua, igejap kami, kerinai jadi bekas pengarak ngerandu, keleng atendu simbelin nanangi kami. Emaka meriakal ukur kami, pulungka kami i rumah pertotondu, radu ras ersembah, guna mujim permuliakan kami. Jenari semua paksana genduario Tuhan, idengkakan kami tole katandu. Sebab te kami katandu enda megegeh, ngasup mabai kegeluhan kami kusi terhulin. Mindokal kami alam meriah ukur, ajarindu kami, bahan maka kesandu si badia, petangkas nandangi kami, kaisi isurakendu. Jana ngasup pe kami ngantu sisa ras ndalan kensa. Pakai kemahandu si menteruk endau Tuhan, guna nurikan kebenaran katandu sendah. Ibas gelar Tuhan Yesus, reh kami ngadap man bandu. Amin. Turang dengan senina perpulungan sini kelengi Tuhan. Ibas minggu si pemena bulan Januari enda, ibabai kita kebas perenungan kata di bata, erpalaskan kitab Mazmur 145. Kita Mazmur 145. Ibenakan ayat sada seku ayat si pesiwahkan. Bagenda nina kata Tuhan kuagekan man banta, ndenden pujin. Ndenden pengatakan bujur Daud. O di batangku, o rajangku. Ku beritakan ateku karena kemuliaandu simbelin. Asalalap serasalalap. Ateku ngatakan bujur man bandu. Tep wari ku katakan bujur man bandu. Dengan rasa lalap ateku kam ku puji. Tuhan kap si meganjangna, emaka harus man bana pujin si meganjangna. Lakap terukuri, uga belina kemuliandu. Kai si inggo ibahandu, laba cilang, terpuji ibas kerina kesusuran si arah pudi. Perbahanandu sembelin, laban cilang iberitakeuna. Ngerana ia karena keniulin ras kemuliandu, jana perbahanandu si mejin, kukusur-kusur ibas pusuhku. Laban cilang, ngerana kala karena perbahanandu sembelin, jana ermomo ateku karena kemuliandu. Ituri kena kerina karena belina kini ulindu, jana rendai karena kini bujurendu. Tuhan perkeleng dengan perkuah kam, la pedas ia merawah, jana dem keleng ate si tetap. Man sepe menghuli ia, jana keleng ate naman kerina tina pana. Sejenda me pengugen kata di bata, man banta kerina. Salom ras mujojua man banta sepulung. Meriau kurta turang rasunina, yatankan Tuhan kita bangket kebas tahun 2025 endah. Malabolit kai pesi kurang hari. Artinya tetap ngebagi sini harapan kita. Jana yakin kita ibas kini tekenta. Maka kai singgo terjadi ibas kegeluhan ta singgo sidalani 365 wari selepas. Sebengket kamu kita enda nggo 5 wari sidalani tahun 2025. Tanggal 5 ka sendah. Egi antalit kami si berulang tahun minggu enda ikatakan kami selamat ulang tahun man bandu. Tentu enda kerina turun rasunina perbahanan Tuhan man bantah skala-skala.
Maka perbahanan Tuhan enda si harus si beritakan bagi ipindokan Raja Daud ibas Mazmurna indandai. Perbahanan Tuhan membantah skala-skala, ya tentu pelain-lain membantah pengkenaina. Penggejapan tapi tentu pelain-lain kainda kerina. Bicara rekam sada jabu pe kita, selaku bapa aku tentu lain kange penggejapanku cara dibata nampati aku secara pribadi. Muria pe bage, anak-anak pe bage. Tapi si pasti cara Tuhan MC terbaik membantah. Mau begini entah. Cara Tuhan singgo sialoken perbahanan Tuhan karya dibata. Pendahin dibata membantah skala-skala. Gosina nami sebas saenda. Maka ngatakan bujurlah kita man Tuhan. Karena kai singgo ibahan Tuhan membantah skala-skala. Enda mesti ikritik Rasul Paulus pe ibas ogenta kitab Roma si pemenandai, maka kegeluhan perpulungan i Roma. Selain yang go kamulih ku kini teken sedekah, ibana katena patung-patung berupa perik-perik, rubia-rubia, entah kai deba simbol-simbol, silit idone enda sikine bekas tina padibata, kai ibana atena jadi di batana. Maka lanai tergejap man bana kiniulin Tuhan isambarina atena aluk kiniulin dibata si banci idadapna ijemakna si banci ipekena-kenana kujema atena isembahna piadungna gulanai ia ngasup mengatakan bujur man Tuhan dakam MC ikritik Rasul Paulus nandangi perpulungan ikuta Roma inandai. Maka paksa indah mari erlajar kita turang rasunina. Kai ate Tuhan pesan Tuhan membantah ibas hari Minggu si pemena tanggal 5 Januari 2025 indah. Si pemena iajari kita arah kesaksian pemazmur, arah denden puji nenda. I gambarkan pemazmur ibas kesaksian nenda, kuga kini bisan dibata. Dibata sirdolat si maha kuasa, simbelin la terukuri la tersibari manusia. Bagi pikuga belina keleng Atena. Keleng Atena dakam terida arah kesetiaan. Kala sidem alu keleng ate, ilanjutkan alu bia setia. Enda si gambarkan pemazmur. Jana kekelengan pinggomi isuankan Tuhan ibas kita kerina. Tentu endape ngomi si buktikan kita sadadampar ibas kesetiaan. Setia kita selaku anak-anak Tuhan ngejapun kelengatena si galari adangan Natal ta. Lanai bekuakap li kita nadingkan utang adangan Natal adi Natal dai pinggoduung. Ulah kari melapor ke panitia, iban laporan pertanggungjawaban, li dengar kasih lengang galari, adangan Natalna, jadi seragam gue pake, lomo-lomo gue keri, lah setia bagai, bertanggung jawab kita kerina, tanda kinulin Tuhan, gue sialokan sanga kita Natal, kesetiaan takape, si pemena si cedakan manbana, mandibata. Sebab ia pe setia ngeman bantah. Maka kesetiaan tainda kape si tindak lanjuti nggak perlu si perubahi kerina. Si tingkatkan kesetiaan tak pulung. Adi tahun selepas dekahan muria ngenca si sadar perpulungan ku gereja. Tahun nenda mamre pengulit tekat nasim baru. Nguras iya, later jeng itarukan namuria na anak-anak ku gereja, tapi raduras iya ku gereja, ku perpulungan, nguraduras iya muji Tuhan. Endah kalak singgung gejapkan perbahanan Tuhan.
Maka itu riken Daud kasih peduakan. Kuga respon kala singgong gejapkan perbahanan Tuhan. Secara pribadi pengakuan Daud itu juga naman bana. Li tekat niat si muhuli, o di batangku, o rajangku. Puji-pujiin karena kinimbisan dolat Tuhan nina ku berita kena teku. Lid niat, lid surah-surah rencana semuhuli. Iarapkan bas tahun simbaru enda krina kita. Terutama perpulungan ta turang seninanta mungkin sada tahun enda 4-5 kali ngencara ku gereja ku perpulungan. Biasa nadakam adibas liturgin tali 52 kali kitar minggu. Mungkin iya tahun baru ngencara kenca Natal, kenca tahun baru, maka pendungi tahun ban biar na isingat gelar na liturgikan. Rahia. Maka sekalienda ngoturah basukurna aku pe ku beritakeun nateku karena kiniulin Tuhan ku gadalanna nggo mulai ia reh ku perpulungan. Nggo mulai itarukeunna raduras iya ku gereja, PJJ, PA lana ia maniahenkeun nggo iya ngiang-ngiahi. Kala si ngerespon perbahanan Tuhan. Turah ukur si muhuli ibas iya. Enda si terida ibas Daud nari. Sebab ibrekan di bata kemenangan manbana. Amin pelase surah-surana. Guna majakan rumah pertoton. Tapi kelengate Tuhan. Ipenusur Tuhan man anak-anak Salomo. Ipadankan Tuhan maka Salomo mepagi. Si majakan rumah pertoton. Suwe rasi isura-surakan bapana Daud. Napelabuk maka morakal ate Daud. Labo maka cigate nangenin anakna. Tapi lapang dada ia. Sebab singgo i surah-surakan Tuhan ibas geluhna. Kita peturang rasunina tentu go erbage-bage suka duka sin tebu si pagit si bentasi. Adi si pepulung-pulung dakam siapa yang ngenenda si baba kita genduari. Si pagit nanti sin tebuna. Maka lid kesaksin sekala bapa ibas ndalani kegeluhenna. Perbapa nenda kalak musil kal ngomongin caten dahina kujuma tiap wari. Pi meriak kal ukurna. Likaje sitik sinuan-sinuanna. Iya. Labus dem sada ayan. Kira-kira bias-bias me sada tapak rumah jeme iya nuan-nuan. Epe ceriah lalap. Cerah terida lalap ayona. Nungkun-nungkun kalak manbana. Kam maka meriak kalau ukur doa bapa. Kaya ngenda resepna. Adi idah kami kegeluhan duenda pas-pasan kal. Tapi ceriah kam. Meriah ku japa pe. Ku gereja pe kam tutus. Ada ngendu pe lunasi nukrina. Adi perpuluhan du kam si rutina mereka enca. Lalit si tading ibahan du krina si muhuli. Enda aku dah kam nak. Ku gejapkan perkuati Tuhan iman bangku segenduari. Kesehatan lebih nggo puji Tuhan. Adi terjeng flu masuk angin. Iya semburi saja. Enggo malam kuban. Iya. Tapi ketenangan damai ibas pusue melebih sada syaratna. Siku pebelin-belin ibas pusuku. Adi ngeranai pikala idarat soal kegeluhan dunia enda aku kudalani saja bagi gualitna. Resepsi peduakan kudalani saja bagi gualitna. Labu ku pebelin-belin surah-surangku bagi kala kami aku ateku. Lah perlu kal. Sebab kai silibas kala ka kentisi kangenca. Jana siliti ibas aku pe kentisi kalau ngenca banci kunanami. Mate pagi elane bulit oratna, tadingkan kerina. Si peduakan ku pebelin pengatakan bujur kuman Tuhan. Bujur Tuhan mudak pagi-pagi
banci dengan aku rekesah. Pe puji Tuhan. Bujur Tuhan, li dengan beras banci tanggerken, li dengan lau meciho banci inem. Pe puji Tuhan, li tersiti-siti pengalon. Lape bagi ukurku sinuan-sinuanku silab asa kayu pe puji Tuhan. Banci dengan aku man, sehat segenduari. Endam resepna, maka menjua-jua aku perbahan Tuhan singatur kenca. Ku ingat kelalap denden si endaikan kita, Tuhan singatur kenca. Bagaimana kesaksian perbapan enda. Daud pe bagai, Tuhan singatur kenca kerina. Maka ateku ku beritakan. Nah, turun rasunina ngerana kita karena iberitakan ingene berarti mereka informasi berarti kata-kata. Genduari berita KIP ngumurah kala kita datsa khususnya arah handphone, media sosial handphone. Berita KIP nggolit ije mungkin pe kita kangen da rusur berita. Nah, memposting status lah, memposting sinuan-sinuan, memposting aksesoris Natal, seragam Natal, lomo-lomo, sekudapur api si posting mon bunga-bunga deba isabah iya selfie posting-posting. Tuhun nanggo kita berita arah media sosial ku darat. Iya tentu enda tergantung motivasinta. Tapi perlu si catat. Genduari rakam istilahna berita banci viral. Kepeken pelajari kata viral enda rakam ibas kata virus nari bahasa Inggris. Virus. Mau gue situ virus enda. Ibas kulan tenda lit virus. Bas tukang tenda lit cacingna. Virus kayak tuhun. Tapi izinkan Tuhan ngiani kulan ta cacinge lah jadi penyakit man banta. Tapi ia nampati kita ngaturkan metabolisme pencernaan. Nakam virus ada menurut ilmu kedokteran tapi lit gunana si moholi. Ibas kulan tenda melala virus. Tergantung kuga antibody kulan tangalo kensa. Ya. Berita yang dapat mamon banci ia jadi virus. Adinggo viral. Tapi dua ningkundai banci ia virus si positif, banci virus negatif. Buktinan rakam perkara seragam. Beda sih tikal ngenca ukuranna. Beritakan teman go viral. Kencang go viral jadi virus. Laka virus si positif. Go virus negatif. Maka mau seragam Natal teh tapi dakam sekali ingin cai pakai. Baba pakai kerja-kerja penggomela siakap. Sebab go pernah viral jadi virus si negatif. Gomela siakap makesa. Timai Natal tahun sudah go kasambar. Iberitakan ka lalap. Maka hati-hati kita turun rasunina. Meritakan kai pe genduari. Menghuli pe si beritakan bancila menghuli. Akap jelma sinterem. Laka menghuli si beritakan menghuli ka akap teman. Singerina si beritakan mesila menghuli. Lika pendukung ta. Li sinampati kita. Si bahayana. Mau dakam pengeranan tenda pe virus. Viralkan teman. Aku dakam maka ngukisat ku perpulungan. Ban pernah berenda nade sanua. Entah jah ukurna sang ingindai. Ku bagi kal kusi-kusi. Karena aku. Tersinggung kalaku. Laka ia minta maaf segenduari. Maka ngukis aku perpulungan pe amuria. Perkara sengkebabaranan nandi si anu handai. Maka nginin ayona pe. Ulah kencang nginin ayona. Biangna saja pe lewat ku rumahku. Ngilas ku akap.
La ia pernah minta maaf segenduari. La ka isungku naman bangku. Ersentabi kaipe. Dakam aku penggo kena virus na. Go aku ikut sakit ibanna. Jadi lanai berita si positif. Si berita kena. Pia aku pelanai berita si muhuli. Adi ngo kisah aku perpulungan perkara nande si anu sada jelma saja. Padahal li J20 kala mungkin labu kaden pe akapna. Biasa-biasa ngo ka ikut ku anggap musuhku. Padahal muhuli ngekerina ukur naman bangku. Enda me adi ngo viral turang rasnina ngo kerina kena virusna. Maka perlu hati-hati kita. Beritakan kai ate tasi beritakan genduari enda. Adi Raja Daud i berita kena i viral kena perbahanan Tuhan si luar biasa. Secara pribadi ngaku ia turah tekat ku katakan bujur man bandu. Rasa lalap atiku kam ku puji. Maka kencase kerina min kala ikut mendukung ia. Karena kai singgo ijabkan pemasmur enda ikut kerina si megi singoge kata enda armomo ituri kena kerina karena belina keleng atendu ate Daud kerina kala singgo megi berita si Ifral ken Daud enda ikut ngerana karena kiniulin ras kemuliaan Tuhan nina laban cilang kerina kala ngerana karena perbahanan du sembelin. Labo karena perbahanan ku sila muhuli iberitakeunna. Karena perbahanan Tuhan nge si beritakeunna. Enda me ertina virus si muhuli langket ku kala. Peteguhi kala, memotivasi kala, menginspirasi teman. Sada tahun enda piga kala ngetemane terinspirasi karena kita. Ulah kari perkara seragam ngencat terinspirasi kala. Mejile kal seragam sektor sadame. Gua apa meherga kale. Terinspirasi kang mulai. Entah perkara pohon terang. 5 meter ganjang na pohon terang. Ikuta kalaka. Padahal biayanya mungkin 10 juta. Ateta terusi kita. Entahlah tuh ya. Asa gagah ngasup tala. Tapi paling tidak turun rasnina terinspirasi kita. Kala terinspirasi karena kita. Mantap kalau Bapak Sanua. Bagikin maka mamre. Dah kamu mulai turah ukur. Ibas temane terinspirasi. Turah virus. Si muhuli si pulu. I viral keninakin. Ya. Iya turah rasinin. Maka regenerasi. Dari generasi ke generasi. Ipeseh perbahanan Tuhan ate pemasmur. Laki tangan casi pulung enda. Tapi seku kesusuran tapi berita kenca. Kin adi si muhuli. Adi sila muhuli bias sadawari ngudung. Ula pada ikembangkan. Ula pada itambah-tambahi. Ya gendoari. Dakam murah kal kita si panas-panasan. Ya. Karbahan ca ngukisa teman reh ndahi kita. Ndahi perpulungan Adi nggo ura teman reh perpuluhan kam kulete pe ura. Teman meria pe ura. Kujamu kita enda si perlu si pelibaruhi. Ibas tahun simbaru enda tura rasnina. Maka si penangkilah rusur puji-pujian man Tuhan. Sebab salah sada tugas kegeluhenta selaku anak-anak Tuhan si itepana sentuduras tempasna bagi istilah Bapak Gerejanta Soli Deo Gloria. Kemuliaan man di batas saja. Maka kerina perbahanan tasi berita kene guna kemuliaan Tuhan. Perwistaku gereja guna kemuliaan Tuhan. Make parfum pe kita. Kamu ria kami make bedandu aksesoris bas ayon due guna kemuliaan Tuhan. Soalika jelma bansorna ia make parfum bancihan si sebelah na kundule. Melalasa parfum ipakena. Lana yang beritakan kemuliaan Tuhan.
pendahinta, kini tutusenta, guna memberitakan kemuliaan Tuhan ibas geluhta. Si kujuma ke rumah pe, disiplin ia ibas pendahin, meritakan kenilin Tuhan. Kini tutusenta lampas kita reh perpulungan, langgu bergeh teh maka reh kita. Tepat waktu kita meritakan kenilin Tuhan. Jenari si tadingkan ulih kini tekan si berkualitas, mewariskan iman yang berbuah. Tapi penting. Si perlu si beritakan turang rasunina. Kugakin kini tekan si erbuah. Adi di batang gue mereken buah-buah si muhuli man bantah. Tentu dokam sitik lagi ya. Ya sada on lagi ya. Nanam lali ngetading. Iya. Gue berbuah lalap tiap hari Tuhan eman bantah. Artinya lid perbahanan Tuhan. Maka berbuah kala min sitik lagi ya. Gela buahnya viral. Iberitakan teman. Ndame si wariskan, si tadingkan. Ya paling tidak lebih man anak-anak ta. Man teman geluh ta i rumah. Maka man perpulungan ta. Regenerasi buah kini tekentai. Ya. Si terakhir. Ipesankan ibas minggu sendah turun rasunina. Ngatakan bujur. Tandana kita ngandalkan Tuhan. Ibas situasi gapana pe. Ngatakan bujur. Laboban malam ateta. Tapi kita kan malam kal ateta. Aku berbahagia. Maka aku tahu bersyukur. Lang adi timain du. Berbahagia kam lebih maka ngatakan bujur. Entah kata waring dia kam berbahagia te. Maka keguluan enda harus kinsi bentasi rasi isi alu kebahagiaan. Alu sukacita, meriah ukur. Sewa enda pe tandana kita berita. Ya. Siang ayon tepe beri teman-teman. Ya, pengeranan tepe beri teman-teman. Jadi tambar, pengapul, pergegeh teman-teman. Bagaimana turun rasunina? Si perlu kali iberitakan kita sebab perbahanan Tuhan. Ngoleben si aloken rasina nami segenduari. Ya. Nina kata-kata bijak lit bagenda itulis kami turun rasunina. Adi ngejapkan kinilin Tuhan pasti menjuah-juah. Tapi adi ngejapkan kinila ulin Tuhan ulihna kita ngeruah-ruah. Maka gelah menjuah-juah kita tergejaplah rusur kinilin Tuhane. Amin. Di bata masuk ke tenda. Ras tertoto. Bujur man bandu o Tuhan di bata. Ibas kini ulindu simbelin luar biasa nandangi kami. Igejapkan kami subas paksa indah. Penemanindu nggo idalani kami 5 wari. Subas minggu si sendah. Tahun baru 2025. Bujur kalau Tuhan. Tetaplah kelengatendu ngarak-ngarak geluh kami. Icebalkan kami ulih kini tekan kami. Erbuah ia. Tidak buah ne. Jana menjadi berita si meriah. I tengah-tengah kegeluhan kami. Nama toto ras pengendesan kami Bapa, ibas gelar Tuhan Yesus reh kami ku kam. Amin. Perpulungan sini kelengi Tuhan, mari ras kita tedis, jenari si aku ken me kini tekenta, radukan kerina kala sitek, ibas kerina paksa ras ingan idun enda, ninta dage radu ras belas kencah. Aku te mandi bata Bapa silar sibar kuasana, sinepalangi ras doni. Aku teman Yesus Kristus, anak-anak si tonggal Tuhan ta. Si jadi arah kesasi badia, tubuh hidur singudang unanari. Si so keliaman tergelar si Maria. Singananami kenisra sangana pemerintahan Pontius Pilatus. Ni pakuken ku kayu persilang, mate jenari ikuburken. Nusur kudoni kematen, petuluariken go keke bas matenari, nangki ku surga. Perkundul nara kemuhun di mata. Bapa silar sibar kuasana. Jenari rahmaya pagi ngerenakan singgeluh ras singgu mati. Aku teman kesah si badia, janalik sada gereja si badia, persadaan kalak si badia, pengalami dosa, kini keken kula kegeluhan sila selalap,
Amin. Kundul kam kerina perpulungan Tuhan. Genduari turang rasunina si kelengi Tuhan, semua paksana kita ngedeskan persembahan pengatakan bujurta man Tuhan, ibas kita ngikuti kebaktiin minggu tak sendah. Ibas kita neken persembahan endah, kata dibata isingetkan man bantanina. Persembahkanlah persembahan si patut man Tuhan dengan ernalemlah man bana. Mazmur 4 ayat 6. Tupung kita ngedeskan persembahan ta, mari si puji Tuhan rende kita nomor 366. Katakan bujur man Tuhan, ritekan kini ulina, kekelengan aman bantah, tetap serasa lalang. Rendelah muji Tuhan, siturikan lami, perbahanan bantah, siang kau sialaukan. Marialah minateta, sabab kita si kerajangna. Maria nage ukurta, si tetap membabana. Rendela muji Tuhan, si turi kelami, perbahanan nabanta, siang go sialokeun. Malam kaltuhu ateta, bujur kal perbahanana, pasu-pasu nageluta, si tetap membabana. Rendelah muji Tuhan, si turi kelami, perbahanan nabanta, siang go sialokeun. Mari si pebulat ukurta artoto kita iba syafaat bagi persembahan ta toto kita. Tuhan di mata Bapa kami sini surga, terpuji dengan ermulialah kam tetap serasa lalap. Isakan kami bujur man bandu o Tuhan, sebab tuhu belinkel perbahanan do nanangi kami. Kini bujuran do, keadilan do, igejapun kami, nemani kami sepaksa endah. Ngoi tarukan Tuhan kami, mentasi 2024, jenari ialokan kami 2025 alu menjua-jua. Bujur Tuhan, melala dengakal sini surakan kami, subuk selaku BP Majelis Runggun, serayandu kerina pertudiakan ras pertudiakan meretus, riku pengawani perpulungan do. Melala dengakal dahin simandahinkan kami, ibas tahun endah. Ngarapkal kami ipasu-pasu Tuhan, keriahnu ukur kami gunandahi kencape, kam kuhisa. Pasu-pasu Tuhan kerina serayandu, sikap ia ndalankan program gerejandu, erdalan al-muhuli, lalit alang abad KIP. Pasu-pasundu pe BP Majelis Runggun, sing koordinir sing kawal, dahin gerejandu. Gelah erdalan al-muhuli, jana ia pe, ersada ukur sada perari, ngatur kencakrinana. Tambahi gege kesehatan, rikut peras kepentarman bana. Gelah sikap ia engkelola dahin gerejandu, tuhu-tuhu tama pujin man bandu, dengan mabah kemelemanate nandangi krina ngawani perpulungan du. Bapa kami sini surga, itotokan kami, krina ngawani perpulungan dupe. Ibas berbagai-bagai situasi kegeluhan si mandalanan kami.
O Tuhan mindokal kami, teguhkan kami. Gela tetap kami erdalan ibas dalandu. Tetap kami ngikutkan bagi pratendu. Sebab pratendu praten si maba kini ulin, labo maba cilaka nanagi kami. Maka ajari kami Tuhan, guna makaikan kaisi pedah kendu, ajari indu kami laku tetap renalun kempakam saja. Amin pe harus mentasi berbagai-bagai paksa situasi keguluhan idunenda, tapi te kami adiras Tuhan labolit simetahan. Bapa sin surga, itu token kami perpulungan du, mungkin lit ia sakit, kita kan baban pinakin. O Tuhan mindokal kami, ipas-pasundu tambar, perawatan ras pangan sisakan manbana, gelah jadi gege dengan kesehatan simbaru kubas daging kulana, jenari turang senina kami endape, tetap ernaleman bandu, pengarapan, megegeh ia ibas paksana, madahan ibas penyakit nari, ipujina gelardu si badia, terlebih, icida kena bana ibas dahin-dahin gereja dupe. Bapa sini surga, itu token kami, kerina anak-anak kami, sili ibas persekolahan, bahan maka tutus atena sekolah, ikut kena pedah ajar orang tua, kemelangan pe iaman Tuhan, maka gedang umurna ibas negeri si ipadan kenduman bana. Bapa sin surga, itu token kami pe kerina anak-anak simut bagin ibas dahin gerejandu, selaku kolektan, song leader organis, pengurus kategorial, pengurus PJJ, rasibas unit-unit si debana pe. Itu token kami ipas-pasu Tuhan ia, tetap sikap ia, dahin gerejandu, sebab areme kami, maba berita simria man enterem jelma. Tambahi Tuhan gegeh talenta pe, ibas ia guna ipake kena pahaga kami. O Tuhan di mata, itu token kami pe pemerintah kami. Singelai bas pusat sei daerah ikuta ija kami ringan. Pas-pasundu sikap ia merintah bagi singena tendu, ia perdahin ngelai erkiteken malang man Tuhan. Jana te kami nggo sikap kerina keperluan geluhna i aturkan Tuhan. Bapa sini surga, itursun kami kegeluhan kami mentasi werenda, kencadung kami kebakti nenda. Siramuli kami, Tuhan singkawali, Tuhan sinarukan kami, Tuhan singarang-arang kami, entah kujagi ya perdalang kami. Bagai pinta kain nari gia si idahikan kami warienda, te kami campur tandu, kawali geluh kami. Terpuji remulia kam Bapa, turang senina kami singgonakan persembahan nape, kuruma pertotondu warienda ipas pasundu, subuh karena persembahan riah ukur, bagai pe persembahan bulanena, persepuluhanna, Tuhan harus mulih manbana. Bagenda me o Tuhan toto sembah kami, radu ras persembahan singgo ipu pulung kami enda, iendesan kami kubas tandu, sebab reh kami mengatakan bujur pengedesku kam, ibas gelar Tuhan Yesus Kristus juru selamat kami. Amin. Perpulungan sini kelengi Tuhan ngujungi kebaktin tamari ras kita tedis sisakan perpadanenta mandi bata. Turang rasunina Tuhan engkau mereken penampat naman bandu. Labo ipediat nakam ibas kebiaran, i sampati na ngekam ibas mentasi perbebendu. Kegeluhandu terus erdalan, jana wari-wari terus sabar. Ngit ngekam, guna tetap encidakan kegeluhan si patu man Tuhan, jana tetap ernalem man bana. Aku tetap mengikutkan Tuhan segedang-gedang geluhku, Tuhan kap temanku. Lanai aku biar, lanai aru atiku, ibas dalani wari-wari segedang geluhku. Amin. Mari si peteguhi perpadanenta man Tuhan indah, alu raduras kita rende nomor 416, bait sada sesi petelukan. Berilah Tuhan kemuliaan
susah tapi senang, teridalah Tuhan kemuliaan Lu, baskerina paksa kegeluhan. Labu kapita ding kenduhan adu, gege kami bebas kam narika, ku ikutkan lalap Tuhan katandu, rasa lalap sesi rasa lalap. Biarlah kerana bangsa Tuhan, sebab kemuliaan bersinar. Amin sekelewat dan kegelapan, ibabo bangsa tetap terang. Labo kapita ding kenduan andu, gege kami ibas kam narikap, ku ikutkan lalat Tuhan katandu, rasa lalap sedih rasa lalap. Kena wari-wari ate ceda, enggo kekerikan di batanta, ipake na kita kerinana, merikan kerina kemuliana. Labu kapita ding kenduan andu, gege kami ibas kam narika, ku ikutkan lalat Tuhan katandu, rasa lalap sedih rasa lalap. Mari ras kita toto, bagi ni ajari Tuhan Yesus manbanta ajar-ajar na pertoton Tuhan, ninta dage raduras. O Bapa kami sini surga, gelardu ipobadi amin. Relamin kini rajandu, sehlamin pratendu ibas dunia indah bagi ni surga. Berikan man kami nakan cukup baswari senda indah. Alami salah kami, bagi alami kami salah kalah kempah kami. Olamin kami babi kambas percobaan. Tapi ulangilah kami dursi ilat nari, sebab kamkap si madah kini rajaan, ras kuasa, ras kemuliaan si dekar-dekahna. Amin. Sendina ras turang kekelengani Tuhan Yesus, mengketilah kegeluhendu si teptewari, ulanai kambiar, sebab Tuhan kap sinjayam kegeluhendu. Maka guna jadi gegehendu, alokenlah pemas-masun hidur di batan tanari. Pasu-pasu jana ikawali di bata kam, siang ayo di bata ersinal sal ibabondu, jana melias atena ngenehen kam. Itatap di bata ku kam, jana malam atendu ibahanna. Amin. Bujuras Jujuan Banta Krina, selamat hari Minggu. Di Batam, Bapa kami si kundul bas kerajaan surga, semulih kami ngatarkan bujur dari Tuhan, ya kebatin kami bas surina, ngurlalin arkitekan kalangati Tuhan. Jinari artoto kami, karena kemahandu sinakan katandu ibas sore dari Tuhan, kam tetap simrekan gugeh kepentaran manbana
gelah halu begi ngasup na iya ngalayani perpulungan du kerina. Bagi Tuhan ndaing go terhengkam serayandu kubas inganeda. Alu pengarapan kami ibas permulih na pekam sing ngarak-ngarak iya gelah lu bagi banca jumbar sekeluarga kari kerina dem alu kriahan ukur itro purkuhati Tuhan. Bagi nemu pertolongan kami supaya sing kami kukam, rekelang-kelangkan anak lu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.